Me friend nnwomtofoɔ mu komsheni 1947 ena yewo no na abrantie papa ya meka no asem yewo no Asante Mampong mprem okọ school kakra nyini ye no ye na adwen se da bi obekira ade enu nti ade kire no mu ana ohunu se da bi ni nyankopon akyade ankasa ye de ma no eye nwomto enu nti obepesi uni career no wei ema ne de ade kire ne to ho efa microphone na ne nwum odi kan record ye ne friend say obia mfa na adwenemra. Let's put our heads together. The man eti kumapem royal band and say na ojoin ni group bi na eno ne collapse ye no e na oye se da bi etu obu a yebo bi pomam eno nti so nyankopon ache na chede ese idi a ense so ode nwom to no eto ho nti eno e ma ne bete kumapem royal band otete dwumtofo bi tisa amachi dede Ali Baba Foster su jamia na yeden ene anwumtofo bebre na ekeka ho okoso to nwum bebre ni nwum bi ni se wo ya nanse a me yentakuma ene koso e ma ne to nwum bi te se girl binti papa ya meka na semi wo be 35 album to his credit enya asam ketwa ne nwum de e chen wo twen hu nwi wo ye kontonchi ebu ehia kuma nana no enu nti wo nsoro hwe wo ba nwum bebre uprokwaku e shawobo fanisa if you do good me motuo wo tete me na de my friend music prophet nie empembebre se nipa baba bewu a ya na eden sanse ba ma owu nhyeda nanso papa yi e kamia yeso ohunu ni wuo ebra obo me last ya na me deda hoyi kofo bebre na abusa se na de papa wo hunu so oba bewu ana anche ene ba ma owu obo pata bidibidi de na pakan befa papa yi ede ne ko asamaido okode nenso panyimfo se oye onwuma pa e ka asase so ne nwuma oso aye eda so wo ho ebisi ne enti osi bebre ba me beye no wi ase kasabre ne yade hodo obre dodo ne akwantuo emu anigye ne areho ne nyina ba wiye nne de aka me a enam de da hoyi wose me ma me nu om ho agro me nu om paapam adofo ne atamfo adi afra me nu om to nkwanta ya pai masori mane mi kuoma se ma hu me biem amakra mo obrefo ba ma wie mafam de onyame pa ye behia mu odo ma hu me biem a eno ano no asama de yenkoma biem mi jam ho akonse do wei ene nsam a papa wei eka ye ansana okọ ne kra echi no ote ase ena osa yenwum wei me pacho nipa ameka na semi eye Akwasi Ampofo Agyei dada take ohiansembo wonya ne ba bi ko nenso empanimfo se etuobu a yebo bi pomam oja nachi nachiri ne hwan ene nana sei Ampofo Agyei nana nso life we yakwa te se ne papa nana hye nsanchura adwuma ase ebro papa ko ne kra echi na oka ase da bi papa ko ne papa ya nwumtuni ne papa nso mi di nana mo so kakra nti me mma papa na adwuma no enyira de sabra me no ka sei na nya yi radio enso na eto ne papa adwuma so na ahwe nwuma pa brantie na egba ano eden ebra papa ne ti ase no 26 bia no oye program e wa Asante Mampong Ampofo Agyei concert na eno ena nana Ampofo Agyei se da bi e wo se me to ade papa ye no so enu ti sabra me no ka sai de Asante Mampong fuei kontonchi ebu ehina kumanana sabrei Ampofo Agyei leaves concert no 26 bia ye de bro e wa Asante Mampong community center enti wo chine dua anwumtofo nyina ye boaye ho ni akoshiam ni akona Akwasi Ampofo Agyei dada take awanya ne ba bi ko ne banana say Ampofo Agyei wonu na ejina ne papa na mu ato ne dwum nyina sabre na na live banda okwa abrochire no oba oman mu ha de ba bia ni ho na na Ampofo Agyei enyina perform ye enu nti ochina ye behu anwumtofo bi ti so ohene bakisi
Yebe ho anwomtofo bi te se ka kire kwa ame apia. Anwomtofo bebre na ebeta na Ampofo Agyei achi. Ama Ampofo Agyei lives concert. Ye di abro kama pa. Enu nti so fra brochire no abafie di a. Ochina 26. Ye wadwe so do wani kirem e wa Asante Mampong Community Center. Sanse china Mampong behuru seja. Kontonchi ebu ehia kumana na enemo. Meni na Ampofo Agyei atwetwe nkomo. Na ansana no. Na kire ekwan ye fa so a ne papa etworo sa adwomo no ansa na oba bewu melasi ya na mede da hoyi yentie interview ne kakra melasi ya na mede da hoyi o papa tworo to ho ansa na owu anas okọ ba bi me ka kire no so obewu ansa na wo tworo nyo da bi oyare me medi fie di minim se bia ya nwome na papa yare da hospital a ba medi fie di mehu so oyare da ho anase oyare ami agina to hospital that the first time oyare ye ayagene to hospital no na wanya ho di biem no di we no anti Mampong but me hwe odua Ampofo Agyei ba okay ye bebo ye bonyo no ba akwa ne de ato ofa ha ye bebo akwa ye be receive you kama radio for the best ye bebo akwa ne de ato sika no so ade be pusi nyum no so eni ho sa ese ja bi wa ja bi ti ase ka dia da wisi ano ho no ba bi sa na obehu no what you say eti me hwe se de ade ne siko na me say okay why not say me wo radio no me pushi endru sa higher height na medu level bi a ke me fro se ma ba kumazi me ankra na me put mo say yem krache e ka cho say traffic na ma ke 100 go say me awani Mr. Bra what you say because ye nyina mo that's right ye nyina ye colleagues enti ema mete me ho ase say okay ma me pushing kodu sa level no at least we na ye choosing career mafa papa ne ti ase nyina meye enti me kodu sa level no a metimi agbawura ye your friend say Djka edem akoka che jo say jo ade we na me yo enti so mu ne boa me enye sika nya bibia obeboa me mekokwa me linkra ho obesoma boa me menua Ike obesoma boa me ene metimi akokwa me sefa kan ho anofa awia nwure time bia metimi bibia obofa kinebe no ha obesom that's right enti along the line we already one obisha into papa adwuma into obi anye me say I say obi a oyare no ni sika no obi hu na unko hospital the o man sika so unko hospital o say afa na nipa akasa chere o ka say the me friend say me badam na so no wu na be ka tell that na me mfa no hospital even me form group Ampofo Agyei band to buy instruments obi ene all music mbi abeka chere enye easy no se obe groupi bandsmen akase we mu ye me bandsmen enye shabu for na me frefre o mo me ogiga makwa akobo ne ho abusumi bia utia wo moka enye enough from enye children enti na e wo se me fakwa be so ma me nsa enu machi kure duru me mfe so te ase na machi ya me ya na machi keka me na me ntimi ntiti kura me ti me mfe a me se e benya reflection kakra bi o machi ho enti enu nti na ma ya dane to wo kakra okay na ye de tipimpim mu a sisi baby a ya pegya akwakodru ye nuru baby a wo se edru de but nyame nti ye pia enkofo so maye enti ena ema ne ba sa me da say say phone no enya abo nemo ansa na no there is this question na me pese me busa wansa na wa sorry me nka wo ya me last ya na me da hoyi o papa troto ho ansa na owu anas okọ ba bi me ka kire no so obewu ansa na wo tro nyo da bi oyare me medi fie di minim se bia ya nwome na papa yare da hospital a ba medi fie di mehu so yare da ho anase oyare ami agina to hospital that the first time oyare ye ayagene to hospital no na wanya ho di biem no di we no to otro nyum no hospital o hospital no otro sa anyum no nti obaye no so otie the voice o de to me na otie me last na won say kakra wo me last no yade ye wo voice nim kakra otie ne yie pa obi onim ne voice no oyare ya ne ho to no obaye no betro sa anyum nti otro sa anyum no at that time me nya sure say even 90% of nipa no matenyum na se no e pay attention to words na ne wonyum no until say odane to ho no ansa de nyum ne chemu anam say man you know ka sem bi but ya hwe amaso obi friend say oye music prophet ne nsema okaye ene wo ha uni na abrabo man so akosia ba ko baby time changes yi ona baby ana akosia ifidugoro baby ona mo ana akosia unyansa da ho baby ensem no kan ni nyina no sign reflect a resurface our life mu enu nti na enwom a ti say no yempese ebeka dem yempese be do time a ye bode dem nko ana obi say there be time nem bronya no ye de bedi nana wo se bebreba me be yin wo wiase
kasabre ne yade hodo obredodo ene akwantu emu anigye ene awerho okay wotiwe unyini nu baabi abata nsem na woka ni nyina obetimi relate akwantu aba betu ahomache sɔre te sɛ obredodo na wo yare ne ho nkeka ho ebedu be wodi ni nyina beba wie nti ayi so bi a wo ne atiasefo kasa enwom ne de utia especially pay attention power ha be wie no ani ata na baabi ekum sɛ ɔse obi a mafom atia ne na so ɛsɛ ɔsrɛ bɔ ne fa chance an wo because enipa wo yɛ den a wo bɛfom obi a mafom atia me na so mesra ho bɔ ne fache onfa nche me ne nyame mfa nche me na kyerɛ sɛ afom wo kwan bia so no me jai bibia kyɛ no me mfa nche me tiri mu nkɔ mfa so ni so asama ado hɔ ei to wie no aka kyerɛ sɛ wo ahu me biem ano ano no mo ahu me biem ano ano no ampa wo ya wahia ne baby ya nhia ne biem ano ano no this man was a prophet because me kasa si akra wo sen agu me tie nwom na te me tie me la asa na me wo so no kasa wo tie nwom na asa na tie wo so no kasa yeah. Nti I was celebrating no. Anu nti ne yenya brese yenye sa shoes. Nyame aduma next year. Next year no we na 20 years. 20 years. See the way e prepare come 20th anniversary so ye bedi ye pa. Enu bedi no Mampong ho na. Ye ye ana ebe kono to ne ade. Na ya ye bi o enkran ne other regions no so. Okay. International program no eba so da ben na sha here time. Nyame aduma Tuesday ya ka 26 na ya na manfo nim say wa. And 22nd. Ebna day ye be ye. Nti ebna day be ye. E na eba so 7 p.m. Okay. Na bibia ye set Eliano Ekufuado Asente Mampong. Okay. Mampong Community Center na kan obi ye ni. This year refurbish. Ti asani din but Mampong Community Center. Ho ne ohine ba kisi beba. Hey, me ka the last time who saw ohine ba kisi perform. Enya sam ketua. Or hit songs. Eh, listen no. Back to back. Miss Yakra no. Papa no. Ena almost all the time no we record na emfa mfidie ne. David ohine ba sam de ka se. The voice na wotina no. Or the beba. Ena bronya hene. Kechiri kwame apia. Na ade mu duro. Enso beba abise mu na ye wo kuma stars so am so ebema amanfo ani agye kakra. Wa saye tie nwom na ye keka ne mabomu. Bronya nti eden ya wo say Djka. Djka enso beba ho. Me da se. Me ba so am de me artist be NST. Me dey NST so e be ba. Ye be hwe anim. Martin na. Ene oba anya bibi kra oto be 10 songs kra na onye hwe. Na time dey ano dey. Na me da se me to me nsa frɛ oba ye nyame show. Watch re odo. In fact, omo a edi kan promote show yi ma ne ko viral no. Oye one of them. Me da se video a oye o send ma me post to ye. In fact, nipa do na hu yi. And I really appreciate the away no. Yakobon bisa. We show ye hu bia no Yakobon nye ni sika. Na wo show so. Ye betietie papa no nwum ntine papa no nwum no e hye ye nkran ma ye futuo bebre. E kire se de yesi bi ye papa ye wo so wo ye papa wo ye ma ho wo ti ase wo ye fa e na wo ye bone nso a wo ye fa na ne nwum bi e me de pa wo se enam to ose na e pa kire se unya pa kakreti unya ne sada sa unya enwa dada ye mfa nyenkwan 26 ho be huru seja e be ye date ye be perform ne nwom mako be 50 back to back. Okay, yeah, wow, yeah. Na me da se me da se pa me last year na me da na me ka wo se Fantini Bar Restaurant eho e na wo Dubai nko ade a e wo se wo kodidi wo free baabi nso no akodru Dubai a na wo ye Ghana ni a na wo pe Ghana ni aduane adi a Fantini Bar Restaurant eho na wo so do ani kire na aduane e de yie pa e so fam ana apai se ta boboden so do ani be kire mu e wo Naive Intersection Bar Stop eho e na wo be hu Fantini Bar Restaurant ukodru ho a aduane ben fufuo banku emutuo ampesie tuozafe yekeyeke acheke chese aduane Ghana aduane bia no bedidi no amen no watu enya seketo a ye wo Parasol Hotel M floor eho na abehu yen frɛ number no ebia na wo to party bi ye betimi abe serve e wo ase ko ne kodidi kama pa Pay money transfer na daroma ena mdi dwumadie e brewo me pa chawo so wo Canada wo US na wo send sika e de abaga na nko ade a application we na ese wo use download wo phone so na use me promo code ni DJKA eno na wo use a wo benya $5 di account sika on de wo send ya brand Ghana so a ye ntene kapre
Jupay amansan boafo. Download the app no na use ni sesia. O abrochire na wo pedan atonko ade a. Me pa cho wuni problem. Santa se atasema so aboaso. Eho ne den a edai ewo ho. Me pa cho eye full plot 70 by 100 na eye 80% complete. Bomoden ebo ne da form. Bomoden so obefrɛ me ankasa me number. Me pese uji mi dinti ena me de mia me number ede ma wo 0244 54 74 68 0244 54 74 68. Me din any Djka. Subscribe to channel no na press the notification button for more videos. Na me kai. See ye nyina ye kwa Asante Mampong. Ochina Ampofo Agyei Leaves concert. Kontonchi ebu ehina kumana na ne. Wa mabia wa yo ho. Wa mi ami motu e. Wa mi ami motu. Mi motu hunti. Wa mi ami inside. Wa mi ami inside hunti wa. Afedi afuno me. Mekoma kodi mi suja. Mekoma kodi mi suja. Yay! Na fedi afuno mi o eje be me. Uja mi ami motu o otwin hu adukro no no oda. Merry Christmas.